Pozdrav svima, velika je kriza, progone nas virusi. Evo, već smo neki od nas 10 dana u samoizolaciji, ograničava nas se kretanje, u karantenama smo i već nam je pomalo nekima i dosta, međutim zamislite da morate ovako cijeli život biti. Pogledajte kako je nekim ljudima u nastavku videa. Evo, našli smo se, tako reći, odjedanput u velikim problemima. Virus korona je oko nas. Kako ćemo se zaštititi? Jedna od glavnih, naravno, načina je samoizolacija, ograničavanje kretanja i ostale metode, karantene, ništa novo. Evo, i Dubrovniku je bilo to već prije puno stotina godina. Mnogi ljudi su u strahu šta će se desiti. Većina ljudi zapravo nema čak ni dobru sliku, niti šta su to virusi općenito i tako dalje. Međutim, činjenica je da su ljudi zatvoreni u kuće i vlasti nam tako govore. Međutim, putujući po svijetu, dosta sam toga vidio da ljudi zapravo cijeli život su u takvim uvjetima. Dobro, ovo je sad epidemija i pandemija virusa korone, ipak je to malo drukčija stvar, ali govoreći općenito o bolestima, o parazitima, ljudi koji žive u trećem svijetu u nerazvijenim i siromašnim zemljama stalno su u takvom strahu, stalno su u takvim uvjetima i zapravo cijeli život žive ne samo u strahu nego sa svim tim boleštinama. Kao što mnogi znaju, prošao sam dosta svijeta, pogotovo tropa, vrlo siromašnih zemalja trećeg svijeta, gdje još uvijek nema tako razvijene zdravstvene zaštite, plus to su takva područja gdje upravo bujaju različite boleštine i paraziti, tako da sam mogao s prve ruke svjedočiti kako je situacija. Evo, prvi put kad sam bio na Madagaskaru, to je bilo već dosta godina, našli smo se u jednom vrlo zabačenom području na istoku zemlje i tamo smo zapravo u našem projektu zajedno sa lokalnom nacionalnim parkom, Ranoma Fana i agencijom za zaštićena područja smo radili dosta stvari. I našli smo se u jednom selu i taman u to doba, u tom selu boravili smo nekoliko dana, i taman u to doba došla je delegacija, evo, nisam više siguran da li to bila Svjetska zdravstvena organizacija ili neki od tih, ili Liječnici bez granica, nešto slično. Uglavnom, došli su, znači, lokalni malagaški i mislim da je bio jedan ili dva strana doktora. Došli su u selo. Znači to je bilo selo bez struje, bez mobitela, bez ikakvih civilizacijskih prednosti gdje su ljudi još uvijek živjeli, prali su rublje na potoku i sebi su prali, naravno, kupali se, tuširali se. Znači, oni preiskonski uvjeti. I znači, ta ekipa zdravstvena je došla gledati zapravo kako je zdravstveno stanje u selu. Pogotovo su se orijentirali na djecu. I naravno, mjerili su ih, vagali su ih, uzimali su im, mislim, i krvi i tak neki najosnovnije stvari. I tako malo priče sa njima smo ih pitali boli od čega, šta imaju. Tako su, gle, znači ti ljudi cijeli život inače imaju malariju, imaju sve te žive bolesti, parazite pogotovo, svako malo bude neka epidemica, denge i ostali tih tropskih groznica. Pisao, dobro, kako se oni sada liječe? Ha, gle, znači to su vrlo izolirana područja, Madagaskar je vrlo siromašna zemlja, znači oni i da imaju novaca, teško da bi se to tako moglo organizirati. I jednostavno ljudi žive tako. Ljudi su tako navikli, znači svakih par mjeseci se malo prodrmaju od malarije, svaki par mjeseci ih primi neka bezimena groznica tropska, budu u visokoj temperaturi nekoliko dana i to prođe. Cijeli život imaju te crviće unutra, trakavice, parazite. Jednostavno, to je njihov način života. Ne kažem da je to dobro, ne kažem da to, naravno, loše je, oni to ne mogu izbjeći. Tako da, evo, samo da kažem da ovo, znači, to se nama dešava i možda nije tako najgore. Naravno, opet napominjem, jedna epidemija, pandemija virusa korone gdje mi nemamo imunitet može u vrlo kratko vrijeme ubiti puno ljudi. Ove sve bolesti koje se napomenuli, znači tropske bolesti, ne samo tropske, nego općenito paraziti, bolesti, viroze i tako dalje, malarije i slično, redovito, stalno, znači konstantno ubijaju ljude. Znači to ljudi biraju godišnje, evo, bio sam malo lijen, nisam gledao baš podatke, ali sigurno se radi o desecima tisućama ljudi koji umiru tih
takozvanih bolesti siromašnih zemalja. Znači, lijek na malariji već se dugo vremena radi, ali ipak primarno su to ljudi koji stradavaju tim siromašnim zemljama, znači tržište je relativno malo. To je jednostavno i rezultat tržišta. Tako da situacija je takva kakva je. Ja mogu reći kako su moje iskustva sa tim bolestima. Prije svakog puta, pogotovo tropsko područje, treba sam pogledati kako je tu uopće, znači šta se propisuje. U većini zemalja je recimo obavezno cijepljenje protiv žute groznice. Znači to je groznica koja ako se ne cijepi može biti smrtonosna i to je ona groznica koja recimo ako se mnogi sjećaju da za vrijeme izgradnje Panamskog kanala znači umro veliki broj ljudi. Ne samo žute groznice i od malarije i tako dalje, ali danas imamo lijek, odnosno imamo vakcinu, cijepljenje. I primjerice da biste ušli neke zemlje, morate imati cijepivo za to, morate biti cijepljeni. Na sreću, mnogi tih zemalja, primjerice na aerodroma, pružaju besplatno cijepljenje za žutu groznicu, tako da i nije tako veliki problem. Evo, trebao sam ići ove godine u Afriku, informirao sam se, taman mi je isteklo 10 godina cijepivo, odnosno cijepljenje žute groznice, išao sam se docijepiti i rekli su mi zapravo da je jedanput kad se cijepite je doživotno. Evo, tako na sreću više ne treba docijepljivati se, barem kako se to zna. Tako da, od te žute groznice smrtonosna je, ali relativno lako se sprečava. Barem za nas koji se to možemo priuštiti, koji možemo tići gdje. Vjerujem da za neke ljude i danas to može biti problem. Evo ovdje možete vidjeti koliko ljudi godišnje umire od žute groznice. Nadalje, nisam se cijepio na nikakve druge bolesti, konstantno. Nekoliko puta cijepio sam se za koleru, koji još uvijek, znači kolera je bolest higijene, znači loše higijene, zmazane vode i tako dalje. Mislim da smo se prije Madagaskare cijepili, poslije nisam. Najveći problem često je malarija. To je bolest koju ne uzrokuje virus, nego koju uzrokuje jedna mala preživotinja, zove se plazmodi, ima više vrsta malarije. Malarija je poznata bolest koja stvara tropsku groznicu, visoke temperature, tresavicu i to traje jako dugo. Teško se liječi i ako se ne tretira, odnosno ako se ne liječi, može biti smrtonosna. Ima više tipova malarije, najgori soj je falciparum i imao sam sreću nesreću da sam boravio u dijelovima Afrike i Azije gdje upravo taj soj postoji. I s time se ne valja igrati. Postoji takozvana profilaksa, znači vi uzimate antimalarike, znači to je doslovno lijek koji ubija te plazmodije, ono sam sprečava. Znači vi se možete zaraziti, ali vas taj lijek pojednostavljeno rečeno štiti. Plazmodije malarije evoluiraju, isto koji virusi, tako da svako malo jednostavno postaju rezistentni, znači otporni. Tako da sam ja, doslovno sam iskusio barem 5-6 lijeka protiv te malarije. Najuspješniji je Maloron, najuspješniji i najskuplji, uzima se svaki dan. Recimo larijame koje sam uzimao jedan put tjedno. Poznati su da imaju nekakve nezgodne posljedice, čak recimo halucinacije ili slično. Tu su i fanzidari i još neki ostali. Naravno, treba spomenuti da malarija je bolest koja se prenosi komarcima. Biće možda neka kolumna o tome kako se spriječiti tih bolesti, ali sam ne spominjem. Stalna prijetnja recimo je denga koja je raširena bolest, to je virusna bolest u tropima. Denga nije smrtonosna kao takva, ali jednostavno u nekim slučajevima se može desiti, mislim da to koji 2% može biti hemoralgična, znači s unutrašnjim krvarenjima i onda može biti nezgodna. To su recimo, znači te dengue su često te nepoznate dvodnevne, trodnevne groznice koje vas jednostavno s vas prime, protrese vas, imate groznicu, visoku temperaturu i jednostavno sami sebi imunitet vas štiti, odnosno samo od sebe to prođe, odnosno imunitet pobije sve te viruse. Za dengu nema cjepiva. Postoji još neki recimo tipu dengue, odnosno slično recimo chikungunya, to je bolest doslovno klimavih mekanih koljena, znači boli jako zglobovi i tako dalje. Naravno tu je i ebola, i zika, i bolest zapadnog Nila i tako dalje. Znači dosta tu ima boleština koje neprestano
se javljaju, neki u skokovima, neki na mahovima, neki su stalno prisutni, recimo malarija je stalno. Ebola recimo nezgodna, znači to je isto virusna bolest koja ima veliku smrtnost, ali na sreću tako se jako ne širi. Eto, to je bilo neko moje iskustvo s tim groznicama. Ja sam imao sreću da nisam dobio ni jedanput niti malariju. Jedanput sam dobio visoku temperaturu, tu jednu tih jednodnevnih groznica. Prodrmalo me je, onako dubinski ko recimo gripa, ali je relativno brzo prošlo. Znam po sebi kad sam dobio gripu da je to, sam bio slab još često danima, 2-3 tjedna. Ovo jednostavno dođe, prodrma, taman to doba koliko nisam jeo sam oslabio i relativno sam sve to prošao. Da li je to bila denga ili nešto drugo treće, stvarno ne mogu reći jer nije bilo testiranja. Tako da, kako se zaštititi? Isto kao mi sada. Znači, treba voditi osnovnu higijenu, znači pogotovo kad recimo govorimo o virusima, znači redovito prati ruke, redovito paziti da baš ne diramo sluznicu nosa koja je jako osjetljiva, pogotovo kad nam je inače recimo često smanjen imunitet nekim uvjetima. Zamislite da ste 2-3 mjeseca u ekspediciji ili nekoj, nije vam niti prehrana baš previše dobra, niti puno vitamina i slično, jednostavno stalno ste u nekom naporu, stresu i jednostavno se smanji imunitet. I sami ljudi su time osjetljivi. Znači jednostavno treba prati ruke, treba paziti neke najosnovnije stvari. Kako se zaštititi od parazita? Paraziti su jedna jako dobra tema, o tome će biti sigurno govora još. Tu isto treba jako dobro paziti, mogu biti vrlo nezgodni. Evo, bit će jedna tema, obećajem. Šta reći dalje? Čuvajte se korone. Ako mislite da ste slučajno zaraženi, nemojte ni slučajno ići to širiti drugima. Perite ruke, dezinficirajte se ko ima i zatvorite se ovih tjedan, 2, 3, 4, možda i 2 mjeseca. Jednostavno treba spriječiti širenje koronavirusa. Eto, toliko bilo o tome. Moje iskustvo malo o boleštinama. Do idućeg gledanja. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal za stare i za nove teme, priče, vlogove i tako dalje. Pozdrav svima!